Safi kabisa msikilizaji, chabutuki de kamera ngetato naisano naisa tense mo yabono mambe jinzani cha Afrika ya mocha kiri kugulike talibune kyoto kugira ya mase ya mo eliogo kumanyele muri ke na kwa chinguru munasa magazeti yeli tukolia rongo kwa litukolia Ijumaa Eagles Furahi Day talikire rochire isano na ibiri chumutinyo gatano gatatu asumu akoyo o 2026. Asante sana Papa Rumba Kevin. Nasema kwamba hata upotee vipi bwana, nyumbani lazima utarejea. Nyinyi ndio mnajua zaidi, mnasema kwamba mwenda tezi na omo inakuwa marejeo ni ngamani. Usharejea nyumbani basi ndio maana yake. Karibu sana. Na asante Rumba Kevin. Niko tebanga kama nunka ama igonye karo. So I need to confirm was kama nunkaro. Ne kiruche. No, kubolia kama nunkarema. Na kara. Okay. Kanyo rama yakurwa se Papa Rumba Kevin. Na yebwatire. All right, asante sana. Karibu sana mwacho motegere tukumanyali muri kirena kwa guchingura munasa magazeti. Yeli tukolera ronche buna botambe nguru kwa du omunya kerogo. Purity Nyangwisonera kamanu. Na kwaku. Kwa niki? Akamano kanganya ole promotion lakini. Yaneri yero. Kono ngali gukina. Nalielio. Ngali gukina. Nalielio. Ano kubolia. Wono kusenche ngota inalielio. Tina kana. Wono isanika nelitibwiri na. No kuboli ngali gukina. Yangali. Kiana bora nyoro ndote te kukai promotion. Promotion yake. Mbwaga suke. Kaendai. Gasuke igoro gatika kwa kamano. Arafu. Gasuka nyagutira. Kaweki. Omadina manyana agaki kanate birenga kaweki. Kirigo ngo bangi. Meskia Rumba Kevin wa. Wakiri. Nekibono kunguchana na igale rasini gusofra. No. Na maiga naye gona Rumba Kevin. Warora. No naende. No ndinaro kuboli ngota kete kuri promotion. Are you asking for yourself? No. Wakiri won. Mbukiete. Ndo chense arabire. Naribe. Lakini Nyasaye numia. Chinga kichionsi. Chinga kichionsi Nyasaye numia kabisa. Otuanchire toikiraiga. Ejume ndengiya. By the way twasugumire wiki gabaka yikiro mwerio si rahisi. Kweli kabisa. Ikikero kiwata bire nekene. Tai rahisi go. Ikitagendo kire rahisi. Gotoka tole moyo toko ya na Purity asema ambiye. Tuwa ikira. Ana mabira ya manene. Nubwanche ni bwa yobonene sana. Agendere tonya gutugitera tokunya kubuka. Nakitoka teberanga lingana lya na machari moyo. Na maisaye. Netaye. Nerera kumulikire takulima. Nakitoka tebereli italia nelimo lyoka. Ngakuru kwa Nyasaye. Kweli kabisa. Sasa tuzame gusunubwa ta madeni. Madeni ya timbwati. Asina yeta tinyore timuntu uko ntumaga yangu kwa. Wangona mbali gakuru kali bagotekerera sana. Akuru kwa Bernard Ndieki kuru maligiti yali no mungwana kuru kwa Okangi Nyangoto na Pito Musamaro. Yes. Unasema wako ndani no yonda kuru kwa Victor Onenga. Kuru wali Kifa Insurance Keroka. Mbara wale na Shell Petrol Station yako tebanga yuko ndani. Anasikiza kabisa. No mwana daddy by the way ontebiringo kwani sana kuru Keroka. Daddy wa daddy. Mwanya kumera nera. Kama ngetwaro chenene tenero mwakuli. Ntwanya kumira na dizia. Asa bantu bali naro lirense ye naenda haba daddy wa daddy. I think daddy ako top 2. Ulino montomi ya sana. Nyasaye tiganyo gusini. Amina kabisa. Amina kabisa. Daddy barikiwa tena zaidi na kiro monto nomu ya kivi yake. Yes. Tuzame magazetini. Limo rioka. Mwacho moteri likobokuwa na botambe mbwate gazeti ya Taifa Leo. Taifa Leo lerogere tariki 5 na ibiri chumutinyo gatano gatatu asumwa ko yo 2026 ilitukolia Ijumaa ikiwa ni Eagles Furahi Day. Na nche gambwate gazeti ya Daily Nation hili tukirigari Ijumaa tariki 5 na ibiri mutinyo gatano gatatu 2026. 2026. Igotore second half. Twaetaniti second half usinu. Ati second half egenderede. Twaetaniti bano kega twachire almost 3 quarters. Yani asesemeli umupira. Intoragenda injury time. Hai. It was extra time. Bado. So tuko second half. Tuko na wakati kidogo. Haya basi kwa heshima kubwa kabisa tupatie headline. Headline ile tabaka ganga best and worst governors. Ngambaro ba irwe ribaga ryoko ba abagavana ba kolire buja. Nabande mbaro barayire pi ekirasi. Bagonete. Nani bakabebiseti bakomutwe bwaga kiete kale sasta ya muga. Chidu vecinali ribageme tuweta. Bakobona kweli. Muga nore page ya kanene page ya gatano. Gukwanire scorecard ya batukirwe
ni parliamentary budget office. Ndio. Ye bono ne abisi ya mangane budget ase bunge. System neri babwate bakoranke chi governor ne kibakorete. Actually kere gosoma mugano uyu gabakoranga chi point inchiro bakurigereri bamanya gukorange bari korange bisego ngana kinki okorete. Yente getangani bakurigereri budget yikwa irune otatabe budget ya une ye county mwaro siri chibe sanchiro serikali chichi county chikonyora kweli ase budget ye nune kimu implement tie budget use chinde chikare ko koruchari kubwatia mangana ye budget so onye ko korite biya so ugo implement budget yao unapatiwa max onye ko korite biya se on source revenue bango mugo sangirira se county unapatiwa max onye ko konyara ko manage giga wage bills max yandi ige bintu mbiro bakurigiriri county ya korite biya bone tangaine nge kurukwe county ya Embu haso muswati sister mbarire yes nabo igo kubwate kune county ya Narok aso mu governor Patrick Ole Ntutu kubwate kune county ya Wajir no mu governor Ahmed Abdullahi Ahmed Abdullahi nerole umunyakiro go Council of Governors yes yente gigo kumibano kirugwe iri mugano uyu county nero ra expect yani ebonere tabe kuchikatino anye namba 20 county ya Nairobi yakanyore budget ya nene kigima asikobwachi county chindi chons capital city ya Kenya mete namba irenge namba irenge kare ere namba 43 out of 47 nere yomoske Johnson other sakaja Nairobi county number 047 yes namba ile ngere kwa 43 out of 47 so ya tigari tiasi ni niebe number 47 no number 47 nero gaki what I expect pi county yo mo governor Anyang' Nyong'o Kisumu county yes I don't know what happened with professor what's happening ata asiyege tipi professor Anyang' Nyong'o na ndibona magisi baire asi county chense nonye Embu ya koriti biya ebwati grade kia A ebwate B igonga performance tiringi ya lakini rende mbebo kabugiti echisa tunakwa na bagavana bakoriti biya batatu babwate B kisi county number ni gekere na Nyamira county kisi county gegere number 37 Nyamire kamnya kwa 36 no chira abukomo igo Nyamire go lerake yes asobo botumeki bweni bo yes ni budget ya ibne go ikirani ebinte bya spina ko restra on source revenue ko manage giga bills chiaye so Nyamire sa chitumeke ta sama genderero so Nyamire go lere asekisi yes okay ende nyoro boteri botukibako korune byombe bi independent uno buwe parliament yes ikigara nande bakurusia magana yase auditor general na control of budget nende muna moko ira na gocha koeresa rebintu mu abiri moko kora wanaangalia tena so it is a very special report yetalie ya info track talie ya tifa byombe bindi it's an official report yes erweta se control of budget na auditor general na nende ga compile kuna parliamentary budget office yes so si ati ni kitu hivi iko bane bwanta iru serious no dali bwana iru serious ere serious yenyene wono muga no yore page yakanene page ya gatano na kumisana by the way ndo each count njiro ta expect bono chitangeni kuchigorali so if you can osako saminyora na ka motegereri amanya maybe top 5 count sinchiriji na bottom 5 okay top 5 gaiga yes. Na chakira Embu nere tangaine Embu county ikabati kuna Narok ikabati kuna Wajir ikabati kuna Kitui yes. Number 5 Kilifi county so tusakuligiria bagaba nabwo omugaba nabwo county ya Embu sisiri mbarire number 2 whatever Narok Ole Ntutu yes number 3 Wajir Mohamed Abdullahi yes number 4 Kitui Malombe anaitwa ni Julius Malombe ama ni nani yule ni mbunge wa nani na Kilifi Kilifi ni anaitwa Fatuma Achani ama nani Fatuma Achani ni Kwale jamani Kilifi nafikiri anaitwa ni Gideon Mungaro kama sijakosea Gideon Mungaro yule Rogeri bottom 5 uchakira number 42 ndio 42 ni Baringo 43 Nairobi Bomet nero number 44 number 45 Busia Kakamega number 46 number 47 Kisumu wewe county cha Western tata kai kazi ipo so naone county ito ya Kisii county ito ya Nyamira we need to pull up our socks obiye chinyorete grade ya C chi county actually chinyorete D ngochakira Bungoma gutirimbuke chinateba Bungoma D Kajiado D Lamu D
baringo Nairobi kogendera chionsidi iga umuske amoski muminya ribo mirimo mbi yagakora ngotema nale igare above or below average ako average okay yes bon simba ko mugabana simbe bara average mugabana bwe county ya Kisii Moske Paul Simbarati na kwa ndamagana makongo sana tutazungumzia baadaye yes litkuligo rasa headline gazeti ya Taifa Leo Sakaja avuta mkia gavana wa county ya Nairobi mheshimiwa Johnston Arthur Sakaja avuta mkia kabisa sa robot ruru whatever so umugano yuna kwa yuerera igo robot ruru tase bunge na kulengana no robot na baronyoro kwa Auditor General na control of budget no gutumiki wechibesa ni budget yonsi ye county ya Nairobi Moske Sakaja anavuta mkia kwa sababu anavuta mkia na atabansalia tibeza konyo county ya Nairobi inapata pesa nyingi sana 40 something billion naro tibeza nyingi sana county ya Nairobi ekonyora lakini nene ndio na bagoteba robot yuri gintu ruoro kiri yes konyora tibeza nyingi te minute ngambi yo gukori na bakonyora nke lakini okore bi na kibago tabranga ukoregene kasebike kumanya kwa gwe binge yes bono robot urungu kwa Nairobi county ya Nairobi etakoletibu ya kuboteka na robot uru actually robot uru ruera ira sinchira yubu ikana no asepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo peji ya kabiri gaiga asa antori banjete kumurikira mangana ya mazingira n'ibintu bigendererete ndio na borura gwicani sana chinyo ninjire cyaruseti gwe India emyaka ya kale tikare tugaiga Zanzibar gucha kokonya kubokea ni ubuchabu nini chiko sese bintu gosese ono chikatambuka chikaswa Mombasa Echinyo ni chuma tegindo chiko cyakora chiko soye bisera bichinyo ni gichinde cyari amagena pi ikonyore ebi manu biria cyasa kyatakuna amage yechinyo ni I mean igo chikoria another thing by the way yochire very destructive echinyo ni chitarakora research wiye chimanyekanenga ngakichiko pare dodo na endo chikorole kana chinke na ndabano chikonyorana chikari komentekana mu barogo actually in terms of multiplication igo chikonyora naso wangu sana ndi sange chikonyora ndagira si dump site ga sana twa chigoto toko company sinyo chiri chikwirigiri chindagira si chi national park ibintu bunebyo bona tira chikari konyora chikubeka magena so bungi yes chaturagia magaya yugote ba ugo turaga ni kore bwango sana kore bwango sana igo chabere chinyingo mate chiarure Mombasa iji Nairobi chire yes as we are speaking Nairobi county chire imagine kilometer ngachiruete Mombasa baka Nairobi jiko Nairobi ngachiruete njiba sego ikaga gusi ndo chetabe njiba sego ikaga gusi so I think rende tigaba tukiba chikolera ubo tukimono batabire ngamba genderete kubikomukia chibe contained kirango taba chibe contained mbate tichiso kibano isiku ya Nairobi bachikora na ndo nyora Nairobi na rebwate national park iri within a town asingiti chiro sana chigiteri kweli kabisa chigo so amali chinyo nichiriro nchiko bomaite kuna chikori amagena mase kwa tamakoro menu yabo they very sharp pointed na de menu yabo ne mekongu sana mekongu kira tumaitinga lakie chiri kale sama bluish na girei kanyoni gete na maisa alia sa maisa yako majiko nanga muamirete nchira gete no monu korunsa lakini rete gabakorumukia yes because in the sure geise kogenderera igaga chinse mochinde na bana ku continue itakuwa shida sana by the way oroboti uruna kwa kuna rora sepechi ya gatano ye gazeti ya Taifa Leo asepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo ne bwato roboti ngakibono aboro kigo bali mangana yege science ya Kenya bono banyoreri bagali gukwana naba science yabakongu sana bali bakonyara bali abandi bali mbeo igoro n'ibintu bunebyo amangana space kabisa so banyoreri bagayigo ense ya Kenya ne irete getambukiro actually naende amasomo yense ya Kenya ngati ya masomo ali ara makongu naenda bwate value ekero kurigireria sa masomo yense unagokolekana yes no na bakenya bakaba kuru Kenya ngabandi bagikosomera asigete
bakonyara kwa adaptive wangu lakini ndeno aniga iga bado iko tu sawa nando maite ntubwate kiumbe kia matemo iga Kenya gikuru kunega Kenya National Examination Council ngati ebiumbe bisikire sana soko setia matemo iga Kenya no rugongo rwa East Africa totebe ni nsingima alright so abakenya ngo bari consider dekero basomire buya kabisa no nekero bakire siko nkonyora bari siko mugano ina kwa hibyo kana uri page ya gatatu lakini ndete nkwanira mugano uri page ya gatanu narimo igorongwa rochimura ibinsi ya Kenya Monsike William Ruto kumera na private security officers nabo bakurukugo bano twachenjire nduri ko barukarieta ririre nabo bakurukugo mbuye kwagenda se point narara tukureira nagina bali kurukuji ejimani ne chigadi ejimani mono nabo bakurukwa mamiuro uri kubaruka igo mamiura asole bono igo bwa tuko kubaruka igo kwanya ruri muchando rara bina kwari kwana ilikuwa ru example to simo bwika na iwe ya mwisho kera bali kurukubo bomeranete State House yes bagakwana kwanira mangana batungitia barindi abaiga no abu kwanza ara ditingamba basa kurukubochi mani kururero bono libuli lyane ne lyaso bwangu iko bale nkova over around 27,000 approximately bale nga I think nere na mubaromo nene sana kwa nekwa kone kionto bachire State House yali ekero bachire State House gosoka bale bosa gaita ne kikurwa samana busa okay ase esabwire ravri Valiuma the soldiers actually private security officers babugata ji family bakuriya so ko baganto basoere nyomba yani I'm imagining and I'm giving an example banyorekero umuntu kiri bukomi chine kibesaire nga kiratumeke State House within a span of 2 to 3 hours aliye nyumba yobora ya State House chimesenga kiratumeke Nairobi Kenya toroshi bale 27,000 yes multiply by 10,000 each isn't million to kugamba 2 billion lakini hata zinaweza nchika billion million gete chini around 270 million yes kama zijakosea tukipiga hesabu si ndio tuligeriliga iga 20 mbi yako practical 27,000 keruwa kana 10 times 10,000 that is 270 million Kenyan shillings in a span of 2 to 3 hours nande gotari barabo ko inyore abande mbale baje nataka kubeka kila bata that is the highest number abarinde natubura nire ngabaitwe mbanje bainde robata bunga bagenda banongo bakonya turi kuragenda nducerete mirubirigete kubakonya nduri ko bakindi watakubali so ngakyuko basi president yeso ko kokosa bono ndo basi the president dali mubunge nerita ko bayiri buma I know so uze 500 an approximation so definitely na bayi guchiri busano asumo bwekano bado hizo ni pesa nyingi sana bado ni 135 million you see so ndamo machimono ano tari njeti na momochi ni maete na kiro chikende kimutanda bako bulinga bayese yibaye kubaende bali libaga bare ko konywini lakini taliko momochi yande I'm trying to think ne budget ilia State House yakoroseliwa kere budget ya State House nkorosiwere ma the State House yakomanda the budget chibesa nchiro chigotengwa no eno bisi deputy president nebugate chibesa kumwachire ko moromo konyu umurai wensali kare bamintu gono miscellaneous bintu ko bangu biri gabike gakiaba gadi bagocha gakibako ba onde anyore gantu ndanyore maji muino no ndanyore ga transport yakwira ndakata ko romora you see something like that so you can imagine chigurubu cha chiro irenga chese chuchi yake bijya nende kwanza ngende kyo ndayitenda kirige comment yani bakasumugano no rondo chimutwa alright timbase ko water down your point lakini rende kerengo ko rero mugano ibintu bakwanite nonyereta mangana minimum wage chibeza chiri chance pio mukuri maiga kinyama kweli kabisa but that one is very important yes akatabanga buna rweto guchika abakori moment 15% as minimum wage atafuatilia sana kwa niki ngachi company chichibwate private security officers ngobakana bali chibesage yeah na ndina atebete aba private security officers mbachi kubatirana sana n'abanyanyimbo actually igogwa kwa ni robot rora CPG ya kabiri gazeti ya Taifa Leo uronge kabisa Ruto ataka walinzi na polisi washirikiane katika uchasuzi so robot na abatabanga nyara bari first hand information robo saribo koba watakuwa muhimu sana abatulete no bataka na team Tebara chagete abatulete usaba gambi abatulete mbange bona abatulete bayengo karatika bagambi abatulete boli village elders bakarua akaleta msheikh abatulete tobase kwebe ira abatulete kiro mutinyi ngonyora bali 3000
tayari mbali batumira umanyite yako ni family bo mapema alafu mbache babe kusha alafu kiro mutongo wale smartphone naliba ko korobo tukibuya maali gakorre crime wakibiche bwangu connect no mugambia subu wangu bona security tinge so utatiganta manye tinga mbwangu kibara chiko konyora ji smartphone yechi na hendenga kibago chikobe kusha so dimadi go supplemental budget bakichi ko ruwa njeragete egento mune kimanya koba of which igente kiwa kwanire kya baturitu mugano nore page gatana na kabiri kiroko nyurigireria mangana siasa tu ndio abatabanga back to the playbook president revise Moi era grassroots machinery bakobora ninga igente ko muskeruta akoragyo ko sangana baturiti ndio is it genuinely kubwaterana gokore mirimo ase binyoro gose is it ngango ba ba equipare bachake kwa kasiasa tobase kweba Moske Dr. William Ruto, the 50th president of the Republic of Kenya, is a very good student of the late Daniel Moi. Ni mwanafunzi wake mzuri sana. Watabanga kia Moi abaraya babari kurukunga provincial administration. Yes. Bakarorekana sana kutumikwa siasa na babari ko sangirili intelligence kuru binyoro in this country. Onyo murai nare oleko gwaki sana na administration. Daniel Moi. Anakoja chini vote mbingui wetenga mkuu wa mkoa wa Nyanza bwana Peter Raburu, mkuu wa mkoa wa Magharibi, mkuu wa mkoa wa Pwani, kurwari asobo assistant chief korwe binyoreime Moisa 10 ya mambiga bwa robot ngenderete. So is it like twairani nga kiye genjira bari gutumika you are asking a very good question. Keranga motegera Musalia Mudavadi, yes, the cabinet the prime cabinet secretary, na boygo cabinet secretary ya foreign affairs, yes, abatebetiganga umuraibuense igakoire chikura petition yetayo igonga chikura nechi nyinge aguchikwakerwa igongi bago chikokora mikakati. Asante kile kichwani. So ndio siasa nago tabetikoro yari katika shaba takwira likibagendi nago kali tali kwira likibagendi okwani ndere kindara kuone kure yakibagendi no anasema nini alimshukuru Dr. Fred Matiang'i ase taro yaye gakuria akasema Matiang'i apigiwe makofi hivyo ndio wanataka Kalonzo ashike pale Ukambani kabisa Kalonzo akuje Luoland Nyanza Gerno Musani ukabiro Raila Odinga afunge pale Matiang'i afunge Kuria, afunge Kisii, afunge Nyamira, era bamutigere Nairobi, bamutigere South Rift, bamutigere South Rift na Mount Kenya. Okay. Afunge kabisa. Alisema Matiang'i apigiwe makofi. Ndo jembi ya bebangi. So naende natabetenge kirenge kenene. Noko Morusio Moske Dr. William Ruto ndaka tabateli rais kumurusi sitting president. Mugano actually na ora sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo ya gatatu actually na nedindo chega igabona gwate abumora ibwense ya Kenya Moske Dr. William Ruto yakari gutumike mbinu yo Moske nyagusira Daniel Moi ase gwakora siasa chae. Right. Mugano nore page ya gatana gatatu ngoro ya school feeding program. Yes. Bagatabanga budget ya bekwa ye ugotenenero mu rubiri yiga abaruke abanyori ndagira kibari cy'isukuru ndio nere mete ebwante kuira 7.8 billion lakini bone chire mete 4.8 billion. Okay. Batabanga iyi nabera cheba kongusana cy'isukuru ikiga koendera koragiri abana na ndi nyurango mu rubiri gorete tugusigita abana bari bakuru asinsema nene kiri cyikone kimurakera usasi uburi mu rubiri goro abana banyare ko gende school bageko irindagira nero ni kama ni motivation igonga almost 46,000 learners na batachikira umurubiri gigasingincho besanchiyo chisa ine chigwikira ni umurubiri sisemi kitu ase chinya gitali bono nchibu ati mariogo kiombe gia KEMSA igokia engeru igekali go dai uchu chigo kumia 8 billion bana jagitali nchibu ati magutaba na abarwire bono ba cancer yani nchibu ati mariogo teba maguta naro hata hiyo kazi ipo baro wadanga by the way barwire bali ba cancer it's a problem Roboti runata gitego che point yiyo rore page 10 yes kuburi chibese chirakini chikari kubwato kugachira kana chibe na chitaisana chiko anyoga na neri deni liike HJ status gotako kwa yes nego to Moske Dr. Fred Matiang'i gukwana
ngai state yoko barangeria bananchi gochiali na ko babwato kirenge nchelia at least netakire meroberia rosigwe bana okay again to nchena kumi elitandira kwa kwanira priorities ndio biko mustari obosi again to nakumi asoro boti urbu manyanga tinya kitali nchiroro che serikali stabwati gloves yes gloves ai mbabwati aya abasubati kira bakonda kuibura amari bona rari bakubeterukero bachakiri korokana ngango itibara manyinga mangi ikeneke ko irabasubati bakubaithikira bakonda kuibura abana mario gaibono te nyagitali wasato bakonda kuibura how safe are they ono comment on top of that nase si bagomet baba baki ono jikubete sidani ibon tayo bona nekireto go chakoba nikembeke yake msego tebangangira aware mario go tayo lakini ngiko nyara gukora kingi I think little kwa na priorities ninchikuliriria se dictionary ndolenga meaning ya energy deeper meaning ndigere ligo chimwe batero batero guichani sana kiro okorosoma bana bariri ba cancer ababa bwata mechando ye kidney chinyigo sasa itakwaje mambo ya dialysis shida kubwa sana tena saa koro wanya ndio chikire kimbo yake msayo tabangange manyiti hakuna dawa lakini there is nothing they can do babu atibesa bako they cannot operate bono linda mwananchi igo ya tualirekerenga kyogo chia gosagana chinkome chiri chiarenge chia Raila Odinga yes sasa watakuwa wanaelekea maeneo ya Kakamega inde kolige linga kibago chikokora emerimo kabisa Jumamosi watakuwa Kakamega nafikiri yes alafu Jumapili ndio watakuwa Kakamega alafu nafikiri Busia Ijumaa watakuwa pale kuelekea Jumamosi na Jumapili ndio watakuwa Kakamega yes kwa redio ni Sifuna Musenye Tewe County ya Nairobi nege kosi kia yake na Babu Wino Caleb Amisi na timu nyingine Njendo katika birega ikabutambi na bako beka opinion chiria ma birangira bigo tumirwa muri gazeti ya Daily Nation ndikwane iri gucakire page 15 kogenderera gigabakangie page ya 15 na gatatu bakamenya kumurikira international news nenyereze ntokeritwa arora South Africa yes amaandamano yogo seli abantu banganyite guchiyo batabwate masakara bakanya mbase ali gukurwa bagachayiga Kenya ngo abaruche bari bagusabe serikali yebaye geke bachakira ama gege bono iganse telibuya ko tu aseli gukurwa ense yabande nkena magesabire yes nabo mu gusiya tebete soko bakira iganka serikali bari kuyisaba banyorere gantu igabachakire bona maandamano yitara era kururiria inaendelea bako kora maandamano hivi kazi South Africa ni bwatu muchando mambo ya upaguzi wa rangi na mambo kama hayo ono bakote bangamba tagiti muntu ndebwensi ororo tabwati papers niri nteke nene yagwara bagonya kwandamana ngana singinji bakote babanta babayiciri babawulire kigasi gasi nchiyo abantu bayibwire meyense ya South Africa mbaro batabwati gasi lakini abantu baruete isiko batabwati masakara batanchiri neri chikokobo no bayurite biashara no babwate kigasi bayirire so bakote bangamba gukanyika gusigukira mbaka abantu abonsi basokira ko maete koruwe gasi na gokore gasi buya nebinte tabauti kigara na boko base mate na benga tibose kwanya koreka ngombe kolisi na bakonyora esese ko yakorera gosori tetagitirisi terinya ko lakini ndiri lisensi ngombe liete nenekire esese ne cha kolisi maybe itaondoka iende unaona that's a very good example so sometimes angalia uwezo wako wa kufanya kitu before you complain unajua na bora ajitikirwe kuzinya that is it umate ni kama sasa hivi utigere omuntu utanya ko batrend ibunduki ngeko abanyimba ko trend ngako trend yamangana yebunduki utigere omuntu tamaye yebunduki amate bitumike ibunduki itakuwa ngumu na italeta matokeo ambayo si ya kuridhisha kare bya chagete video nere na ruchi musubati kite tindishwa gusenguru Uganda gusenguru Nigeria izi chinse chicha I don't know ama ni Ghana West Africa hapo ugo musu sana abate saloni nene abate bugunga sieka ena nuguchya sumuntu mumenyi bwensiyo akanga bamutaite kwanza nyoni amoneri akanga bagacha bakamusieki bana na chantu bakubura ninga kera musieki tena igurite saloni jo aliharibu kila kitu maite egento kyoje giankona aba South Africa mbale Kenya of course aba bali kirasi okay asante bona kuruwaga igase chinsemo chia Rift Valley abale minkolera bale sana especially ase bali bagusumika chibando
Kwa gotebanga bwana ebinde bikoro kwa biwa bijeshi actually fully army worms igo bya lichibando chigasali no murakero gagerania bono mbabu atigesa actually chiloni basabete bono naende migondo yabona bebase ko ba auctioned so wana uoga sana igona ande gento kende esaini ende nelinga ki endagira neba seko chikokea in this country igende kumusikima tenyari gukwana yes ya ndiye alikuwa anazungumzia jana so robot unorora sepeje katani gazeti ya Taifa Leo sijui kama una lolote international news bado abantu mbari bari echera sai yes Saudi yes korwa Ethiopia aso mwaka oyo in the first 7 months go wikiro mutinyo gatano na kabire this year ndio aba Ethiopian 17 15 na babiri ndio baitirwa sinsi iyo teringo bagwitubusa bagusikirwa baenda death row ije ninsi yanjirite kero gwatukire na mama cyane ne ubatere na mama cyoko ni drugs mari yo gutindi ndio unanyongo umaite Kenya Kenya ngaite ntubwati Kenya ntubwate death sentence nero naroge kurugwa Kisumu terigwikirana bagotebe ine bega life muntu narutita abantu banega akahukumiwa kifo naruche samwe bagotebanga nuko ba sentence rugo lakini uwezi uwawa kwamanya kubiku bano life in prison unawekwa life in prison lakini Kenya hatuna ya chinze chine njira unahukumiwa kunyongwa wana buna drugs amangana drugs yasebari that is a serious offense kweli kabisa abantu chimisato na batatu abo bao chereretwe imiense ya Nigeria go bakonye tunabanyanyimbo nabo igo ekero kuligeriga igasema ngana leo kuna makala maalum kuhusu afya sababu tabanga kutembea kwa dakika 75 kwa kila wiki kunasaidia sana kupunguza mafuta tumboni. Alright. Umesema utafiti. So ekero kwa mazoezi asama tuko 7 botarange chinsa 55 igo chikokonya sana ko gusamba maguta asinda na kuyakeya. So in other words igona be reduce no nyene bantu abakonyora maybe tumbo ina shida hapa na pale ni kwa sababu ile mafuta. So nabagosoma hiyo makala almasega serugicho sori nabagosoli timu ya Gor Mahia leo itakipiga sana dhidi ya Rayon Sports finali ya Sekafa. Nabakubwa igobarachi go break umurakera bugo tanyorege kombe kio asiga kimya kemerongene no yomo. So ni game kubwa. Game kubwa itachezwa kuanzia saa 12 jioni East African time. Alright. Labda tuingie kwa dondoo haraka upesi. Itakuwa sare. Tuingie kwa dondoo haraka upesi. Leo tunaingia Mikindani Mombasa. Mikindani Mombasa. Haraka upesi. Gikerao. Munyaroko yo mubu miaka ya igatua Timati usemuro kine bwa tubonga ngugete boke kuratiga miaka ya igatua twatebete iriri ogwatebete 35 lakini ngayereta anse igote bwate 20s 2025 hapo. Alright. Mbuya ekomanya wano umuise koyo nabwate boyfriend. Okay. Lakini okorore yaka yanjete bono naenda gachaga twara basani babere abasaye bande babere abamura babere si boyfriend bad kubonchikirisa to aye baba shabona sasa bona babere akabareta litukelimo agachikoyo aseba kumerana na agachika noli aseba kumerana bonsi babere bona bagacha you see bona ekero bachara kinimba manyaine fununu ngote bayarenge nyagete nara no korali bono ekero bahumira nabakaye bakurigere ngakanga kibono tumira naiga lakini mbachiti kubora ninga engwa chiku koja gosengaki bono ikabanga ho bahumira natu. Okay. Noli agacha ebana maete egento kia bete nkelinga asaba murabali babere kero yomo igaganyete umuise koria deklenga ne ranchete. Okay. Wana kero muntu naganyete kura gukwana bale tu bakona koseka ikabona ni joke umuise koria ndaka kale tuma itaka batebia hata muzima hata mkicheka hivyo mjue mimi niko na mimba. Hata mkicheka hivyo jua mimi niko na mimba. Ya nani? Ndilo swali lakini jua niko na mimba. Bona baba babere kero yomo roho yake inadunda kivyake
talishua ningo talishua bona gatete kumanyanga gi aba bona batete kumanyoyo actually abangwana ba kero yo magona we yake kubanga kuna mimba na vera bea hii ni yangu na huyu anasema inaweza kuwa yangu. You see bona all of a sudden usikoli akabatebiga mimi nimekaa na nyinyi nyote, lakini kumbuka kwa hii mimba ambayo niko nayo mwenyene ubolitogo taya ero taya hii mimba ina mwenyewe. Bona ondeta yoboleti swali abamura bali bakagenda kiro mondo bagatiga musikoli ali nakyose bakali bona kera abamura bali bagenda umusikoli agakira bone boyfriend yaye lyanjite omanyene bona official akaja katika hiyo hoteli bona abo akamwerese kena akamutebia maete singinchungu wanjite incherero nakiri ya chikesi cyane nakora bono namwire naye ntebelia shaona no what happened Mungu anolia kama taibono njitindi ready kera seri bali baachire tadi ready kwa tata mimi hiyo mambo unaniambia hapana, si hata wale wangwana walikuwa sasa tutajuaje ama tuende DNA musikoli akakana kama taiboye kama utaki nenda akachika tema koligi balia mpaka saa hii tarabanyora ngibana okora chizabwa kwaka na mwenye tumbo ni tumbole angafunga mkaja tumbo inaenda mbele of course ikindeke taramanyanga kiako cha konyora iso mwana hajui chenye atafanya kama tumetusi tugunchero msemo yote banjia mbili zilimshinda fisi tabe kinji ya tatu na ikindeke na chakuri la iskere very common wewe kintekiwa kwa ni very common nimeisikia mara kadhaa anyway emi yake yuwate baya igatwa aiga umusibati kwa wente go settle down tayo wasa sinyum ni kweli na changaria la iskumbe abantu nabanarite gupima ukora pima nga ntaraamua ngunda cheki gutia nda cheki gutia wanorora nafikiri akae tayari kuwa single mother na wala nyore naende. But do you think it's a good idea kora pima nga utaraamua ana ujinga tu ana ujinga tu ora rangu serious abaiseke na ini tuara principles chene chikoba guide mbuya kwa principled because sometimes au wasichana na wanawake wanafanya wanaume mafala kwa sababu wanaume kama amekuongelesha na unajua wewe una msimamo wako na mtu wako mbona umsikize mbona umpatie namba ati wewe tutaongea nini kwa pima lendo rasangire ndio yuko madai serious okay gona kupima okay zidi kupima ndara kupima bwana Nyore gazeti yao ya Taifa Leo mwenyewe yamanaenda magazinjira y'ubukira. Nyore gazeti ya Daily Nation we manyama ngamurikira rero. Sebi kitu. Ayo narairo borito asama gazeti aserito koria rero. Mwenye ariro borito asama gazeti korwa Kenya. Ase kera rituko chimilioni chaba Kenya nigo bagutumana konyora chibesa na